Bazaniye rero urugo mbereye mu gikari cyarwo. Aka kazu niko duhereyeho kari mu gikari, tukabona n'iriya miyenzi. Mu gikari cy'urwo rugo ngaha, inzu nini yose ngiyi, umuryango w'umuhondo wose, iyo niyo nzu. Wowe wayikunze ushaka kuba wayivugurura, 0782403995 iri mu mujyi wa Kigali, akarere ka Nyarugenge, umurenge wa Mageragere. Tugiye gukora rero urugendo dutambagira uru rugo, aho ni mu gikari hayo. Inzu ngiyi irimo ibyumba 3 na salo na koridoro. Ushaka kuvugurura ngiyo. Ukabona n'iyo miyenzi. Aho turacyari mu gikari cyayo. Ubu tugiye kujya imbere rero naho tuharebe. Tugiye kujya imbere rero turebe uko hifashe. Urwo rugo uko rugiye rwose ngurwo. Nguyu umuhanda uje muri uru rugo. Uva ku muhanda munini uza muri uyu muhanda, niwo werekeza muri uru rugo. Kuva kuri uyu muhanda rero ni inzu imwe ugahita winjira muri urwo rugo. Rero imbere h'iyi nzu dufite igitanda, dufite ikibanza kinini, urabona yuko ifite ubwagukiro. Ubu bwose ni ubutaka bwayo. Ubu bwose ni ubutaka buri imbere bwayo. Iyi yose ni imbuga y'uru rugo. Mwayibonye ko ifite ubutaka bunini kandi bugari. Wowe rero ufite gahunda, dutelefone utuvugishe kuri 0788403395. Ukore subscribe kuri channel yacu ya Tumenye BTV, ubundi uze nkwihere iyi nzu. Ifite icyangombwa cyayo. Ubutaka bwose buri imbere ni ubutaka bw'uru rugo.